Bužim je malo bosansko mjesto koje je imalo i svoje uspone i svoje padove. On je služio svim onim koji su vladali ovim prostorima, ali svi oni koji su vladali nekako nisu služili Bužimu. Najveći potres društveni je Bužim doživio 1851. godine kada je velika turska vojska došla u Bosnu i kaznila bosanske patriote koji su željeli da ostvare samostalnost Bosne. Centar tog ustanka bio je na Velikom brdu ovdje više Bužima i za kaznu nakon ugušivanja u krvi tog velikog plemenitog pokušaja krajišnika Omer Paša Latas je sve upravne funkcije iz Bužima prenio u Bosansku Krupu. Još jedan veliki otpor krajišnici su dali kada je austrijska vojska ulazila u Bosnu. Sva Bosna je butom pala, ali je Bužim ipak ostao. Ovi krajevi između Velike Kladuše, Cazina i Bužima, velike ove plemenite strane se danas zovu Šehiti, jer su to brda koja su zadnja pala pod Austro-Ugarsku. I ta vlast koja je tada došla, ona je fantastične stvari uradila u Bosni, ali u Bužimu nije ništa, samo iz razloga da kazni Bužimljane za taj otpor koji su Bužimljani, koji su bili najbliže, i Kladušani, Cazinjani koji su bili najbliže, a Austriji zadnji su se predali toj okupaciji Bosne. Bužim ima dvije čaršije, jel' jedna je u centru, u samom mjestu, a druga je ova. Da, tako kažu. Pa evo, mi se nalazimo na lokalitetu kojeg mještani nazivaju čaršija. Naime, priča se da je ovdje prije Omer Paše Latasa jedno vrijeme, znači podno utvrđenje, nalazilo se oko 374 kuće. A ovdje se odvijala trgovina žitom. Kasnije, nakon Omer Paše Latasa, tržnica je premještena u Bosansku Krupu, a Bužim tad ulazi u jedan period dekadencije. Tako da danas od te 374 kuće ovdje je ostalo svega 20-ak. Samo zato što su ljudi iz Bužima bili protiv Latasa? Pa oni voli, kao i svi krajišnici, ovako često su se opirali sultanu, bunili su se i zbog toga su i kažnjeni. A sam kraj je u krajini, znači na granici carstava? Da, na granici, znači u blizini austrijske, u blizini granice dva carstva, austrijskog i turskog. Evo ovdje nalazi se jedna česma koja se naziva hudut, što na turskom jeziku znači granica. Evo, nalazimo se ovdje na Serhatu, bosanskom Serhatu, našoj prelijepoj krajini, ispred srednjovjekovnog grada Bužima. Na ovom malom prostoru općine Bužim imamo 3 srednjovjekovna grada, Varoška Rijeka, Učavi Čavnik i srednjovjekovni grad Bužim. Srednjovjekovni grad Bužim je u 14. stoljeću nanova sazidan i rekonstruiran. Plemeniti Juraj Mikuličić je tada od turske opasnosti sazidao grad i možemo reći da je ovo možda jedina građevina u Bosni i Hercegovini koja je sazidana po nekakvim renesansnim konceptima. Ako se pogledaju skice i crteže Leonarda da Vincija, gdje je on crtao idealne fortifikacione odbrambene objekte i kule, možemo vidjeti da je to u jednom nabrzu ruku i u grubom smislu ovdje realizirano u Bužimu. U vrijeme kada je cvjetala renesans u Evropi, u Bosni i Hercegovini je došla islamska kultura koja je dala svoj nekav odjek, a možemo reći u tom nekom jednom procepu da se realizirao ovaj stari grad. Znači, on je moćan, velik, zauzima površinu od jednog dunuma i ima gornji i donji grad. Gornji grad je 4 uglog tlocrta i imamo 4 okrugle donžon kule. Svaka kula u sebi je imala tamnice, zatim prostor za stražare i gornji spratovi su bili za vlastelu. U unutrašnjem dijelu je u Bužimu sazidana prva kamena džamija koja je služila sve do 19. stoljeća. Džamija drvena, to je
sam vidio jedna, mislim, najveća drvena džamija u Bosni i Hercegovini. To je najveća drvena džamija u Bosni i Hercegovini, a i najstarija drvena džamija također u Bosni i Hercegovini. Neki smatruju da je to najstarija i najveća drvena džamija na Balkanu. Podignuta je 1800, smatra se da je podignuta 1835. godine, međutim to nije dokazano, pošto vakufnama iz istog perioda koja se čuva u džamiji govori da je zapravo te godine džamija obnovljena i da ju je obnovio Vedžihi Paša, tadašnji bosanski valija. Džamija je još, znači ona je dimenzija 18 puta 16 metara i 1938. Izvršena je njena restauracija. Tada je džamija poprimila nešto drugačiji oblik. Visina munare umanjena je za nekoliko metara. Stariji ljudi koji pamte tu godinu 1938. kažu da je džamija skraćena za munara skraćena za oko 5 metara. Dok je krov džamije bio također nešto strmiji i bio je pokriven šilmom ili šindrom. Ovaj grad Bužim i grad Stijena u Cazinu, jedini bosanski gradovi koji su imali stećke. Znači ovdje se nalazila i srednjevjekovna nekropola stećaka i ti stećci su i ugrađivani poslije u tabije i zidine starog grada, ali čak i u kuće mještana koji su. Tako da i sada u zidinama starog grada Bužima imamo ulomke stećaka sa motivima ptica, konja, konjanika i tako dalje. Interesantno je da je prilikom renoviranja starog grada u gradu bila postavljena glagolska ploča. To je jedan veoma rijedak glagolski natpis u kamenu. Austro-ugarski oficir je taj kamen kao vrijedan kulturni spomenik prenio u Zagrebački povijesni muzej gdje se ta glagolska ploča i dan danas nalazi. Sa dolaskom islama Bužim je bio jak upravni centar, ali i jak i kulturni centar. Znamo da je u tvrđavi djelovala velika prepisivačka radionica u kojoj se njegovalo prepisivanje Kur'ana. To je jedna vještina i tradicija koja je u Bosni izumrla sa dolaskom štamparija, ali su ovdje u ovoj tvrđavi djelovali ljudi sa divitom. Oni su imali poseban status i oni su u nasljeđe do dan danas u našim privatnim kolekcijama imamo dosta rukopisnih knjiga i Kurana koji su prepisivani u ovoj tvrđavi. Ovi nišani ispred džamije, ovakvih nišana kakve ima u krajnim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine nema? Ne, to su specifični nišani, takozvani krajiški nišani koji su rađeni od kamena bihacita, to je vrsta ovako granita, nešto je mekši da se lijepo oblikovati. Na njemu se vide razni zanimljivi detalji, oružja, lukovi, strijele, puške, vrhovi, strelice i tako dalje. A sama kula je li prije turskog perioda rađena? Pa zna se prvi put, znači u pisanim dokumentima stari grad Bužim se spominje 1251. godine. Tačan datum nastanka nije nam poznat. Zna se znači da je spominje se 1251. godine, a Osmanlije su ga zauzele u proljeće 1576. godine. I od tada je trajno bio u sastavu... To je ono naletu kad je Bihać, ovdje. To je otprilike 100 godina poslije ključa. Ako je 1463. znači sultan Mehmed II. Je došao u Bosnu, a Bužim je još jedan period opirao se Osmanlijama, tako da je konačno došao pod njihovu vlast 1576. godine, a zauzeo ga je Ferhat Paša Sokolović.
koji je i gore na Starom gradu, znači na tvrđavi, utemeljio i prvu džamiju u ovome kraju. Evo odavde se naziru dva zida te stare džamije. Aha, eto to je Boga. Malo je zakasnilo Nedžibe ove godine. Danas. Kako, Ibret, voda ili Svetinja? Ovo je dakle mjesto gdje se mi nalazimo, evo gdje upravo potiče voda, zove se Svetinja ili Ibret izvor. Ibret izvor ili Svetinja zbog toga što nekada prestane, a onda voda hukne iznenada. Događa se to iz dana u dan, dakle svakoga dana po nekoliko puta. Međutim, veoma je interesantno, 6. maja, tačno u podne možete dotirati, i Švicarci mogu dotirati sat po onom vremenu kada voda potekne tačno u podne. Podne, tačno. Tada gore ljudi uzimaju abdest i klanjaju podne. Djevojke, mlade nevjeste umivaju se radi ljepšeg tena. Ljudi piju vodu, uopšte svi piju vodu da se okrijepe, a ovdje se često čak i odjeći kupaju mladi da bi osnažili, da bi bili jači. I koliko dugo vremena ovako teče pa prestane? Pa otprilike nekakav možda sat vremena, 45 minuta, pa nekada i pola sata, što sve zavisi vjerovatno od, recimo kad je ljeto, kada je velika suša, onda je zasigurno treba veći period. Postoji jedna legenda, kada su ljudi putovali, dakle karavanom za Gvozdensko koje se nalazi u Hrvatskoj, iz Banja Luke, Sazina, Bihaća, Trupe, Bužiba, drugih gradova, drugih mjesta. I karavan se ovdje zaustavio. U karavanu je bila jedna slijepa djevojka. Ona je čula ovaj huk vode. Umila se i progledala. Od tada se i ovo zove Ibret izvor ili Svetinja. Zanimljivo je da se i selo zove Dobro selo gdje se ova voda nalazi. Vjerovatno dakle po ovoj vodi ovdje. Sad ovako kamenja pred džamijama u drugim dijelovima Bosne ja nisam viđu. Ovo krajiški neki običaj, jel? Ja šta, ovo je baš krajiški običaj. Krajišnici su radili više vrsta kamenja iza naših leđa, imaju prekrasni nišani. Spominjali smo da su se u Bužimu radili i stećci. Spominjali smo da su krajišnici u sedri, bihacitu, u ljucu kamenu radili i pravili su i onu glagolsku ploču i tako. Ali u krajiškoj tradiciji ostalo je i potreba pravljanja ovakvih kamenja na kojima mi sjedimo. Ovo je kamen za zijaret, za putovanje, kamen pod nogu. Kao što vidite, postoji nekakva geneza ovih kamenja. Od ovog običnog kamena koji se tu postavljao prije nekih 100-200 godina, krajišnik je imao potrebu na hadž odavde iz ovih perifernih krajeva da kreće na hadž na konju. I onda je on pred džamijom, pošto je to bila posebna svečanost i rijetke su hadžije mogle u tom kompliciranom transportu, prevozu dolaziti do hadža, oni koji su kretali odavde iz Bužima, to je bila posebna svečanost. I za tu posebnu prigodu ostavljao se hadžijin kamen ili hadžijin taš. Obični kamen sa kojega je hadžija popne se na taj kamen i onda jaše na konja. I taj kamen ostaje kao uspomena na tu svečanost prilikom ispraćaja hadžije na zijaret, na hadž, na tu svetu islamsku dužnost. I kao što vidite u novije vrijeme, ljudi dan danas imaju tu potrebu da zabilježe taj svečani trenutak. Ovo je zvanični grb općine Bužim. Nastao je u 1995. godini. On je rađen po svim principima heraldike, nauke u grbovima. Osnova ovoga grba Bužima je srcoliki oblik štita koji se najčešće koristio u 16. stoljeću. Odabrali smo baš taj oblik štita jer je Bužim promijenio vlast u 16. stoljeću. U 16. stoljeću Bužim se pripaje Bosanskom pašaluku i onda se na toj osnovi
željelo da se pokupi sve one informacije o kulturnom blagu iz predturskog i u turskom periodu. Na srcolikoj osnovi ovog heraldičkog štita stoje 4 okrugle donžon kule starog grada Bužima. Jedini stari grad Bužim u Bosni i Hercegovini koji ima 4 okrugle donžon kule je stari grad Bužim. Na ovoj osnovi 4 kule postoje određeni simboli i znakovi. Iznad kapije starog grada Bužima, koja je negdje stajala sve do austro-ugarske okupacije, postojala je glagolska ploča i oko glagolske ploče određeni simbolički motivi. Ti motivi u izvornom obliku sa te glagolske ploče su prenešeni na grb. Na primjer, ovo je ruka koja drži topuzi nadžak. To su starinske alatke za ratovanje i topuzi nadžak. Ruka koja drži topuzi nadžaka, a s druge strane slika vojnika, viteza sa zastavom, polumjesecom i 2 zvijezde. Ako posmatramo tu simboliku mimo ove ratne, onda imamo ptice kao simbol mira, a vrša koplje kao simbol rata. A možemo reći da je ovo ponosno bosansko mjesto uglavnom svoju sudbinu kovalo između rata i između mira. Znači, mali su bili predasi mira, uvijek se ratovalo, branilo se jer se bilo na rubu Bosne ili na rubu kraljevina ili na rubu carevina. Druge informacije na štitu su vezano za bosansku zemlju i ljiljan koji čvrsto stoji na bosanskoj zemlji i astralni simbol polumjeseca koji stoji iznad bosanskog neba sa lentom na kojem piše Bužim.